अहानबदा मरुब पाव पिजरी हौजिक थोकलिबा इरांग असigi गेंगलगा मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंह डिस्ट्रिक्ट अमदे मसा मसा की जुरिसडिक्शन लाना चटपदा अथिंगबा लैत्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे कुकी लालहौबा सिंगना चथबा एटेक्टा मणिपुर पुलिस के कमांडो अमा यावना मैतै निपान सिरे कया अमना सोकपदगी अरुबा फिबमदा लाइकनखरे तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा एमएलए तरा की मथक्ता एक्शन लौखनबा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी दगी रिपोर्ट लाप गाइरी हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी सत्यव्रतना फोंदोरकली स्टेट अमसुंग सेंटर दा लैरिबा डबल इंजिन के लैंगाक असे पुक्चल खोइजल तिनना थबक तौमिनबा मथौ ताई हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन माइसनामना टॉम टीवी दा फोंदोरकली अमदी उरिपोक एससी के एमएलए केस रघुमनी की युमदगी कापथोरकपा नोंगै मरुना पानबदा मियोय अनि सोकले खोइसाउनरबा मियामना एमएलए रघुमनी की मयुम अमांगता थोगनख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर के मणिपुर न्यूज मिनिंग ताबिरिबा पुमनमको लक्ष्मी कोंखामना तराम नौचरी हौजे पाउ संदोंना पिजरी हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी येंगलगा मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंह डिस्ट्रिक्ट अमदे मसा मसा की जुरिसडिक्शन लाना चटपदा अथिंगबा लैत्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे ngasi चीफ मिनिस्टर की दरबार होल दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना होम की सारसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंह होम डिपार्टमेंट अमसुंग एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट डील तौरगनी मफम मतम की मतुंग इना मखोई सिजिनबदा करिगुंबा मखल की अथिंगबा मता मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंगदा थमलरोय कुकी लालहौबा सिंगना मिचम मियामदा AK अमसुंग M16 राइफल न चिंगबा अफबा मखल की खुलाई सिजिनदुना अटैक चथरगली मदुगी पौकुम ओइना पैरामिलिटरी अमसुंग आर्मी की माइकेदगी 2 इंच मोटार यावना हेवी वेपन क्या सिजनदुना कुकी लालहौबा सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन चथबा हौरे हौजिक फाउबगी ओइना सिक्योरिटी फोर्स सिंगी मकुता कुकी लालहौबा निम्फुगी मयादा लैखिद्रे हाइबगी पाउ फंगले मकोई सिंग अदु लितान पोकपे यांगंग पोकपे सेरो लमखाई सुगनु अमदि तोरबुंग के एरियादा लैखिदबा ngaktani masida sunatana इंडियन आर्मी की जाट रेजिमेंट सु कुकी लालहौबा सिंग फा पुनबगी थबकसु अकनबा मोंगदा सथरी स्टेटस की इंटीग्रिटी दा सिंगनरपा खुदिंगमक मुथतनबगी पांदमदा इरांग कन्म मफम सिंगदा इंडियन आर्मी ना हेलीकॉप्टर फाउबा सिजनदुना ऑपरेशन चथरी लोइना हौजिक स्टेटस सिदा लैरिबा यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट अमदि आर्मी की चीफ ना इरांग असे पुंकुनमरी येंगसिलगा लैरि हौजिक थेंगनरिबा लानसे कांगलुफ अनि की मरक्ता नत्रे मसिदी सुदा लैरिबा कुकी लालहौबा सिंगा स्टेट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट का थेंगनबनी मसिदा स्टेटस की मिचम मियाम याउबीरनो लंबीदा थोरक्तुना सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा एरापन पीदुना अखोइगी थौनादा निंहनबा पीबिगनो मदुगी मगुत येक्नबले सिंग लाक्शिनबा ngamnabagidamag mapugi mafamda thoni pangthokminasi hainasu Chief Minister N Birena makatana phongdokhi Manipur ki police moi kanam tagi makhada instruction ki makhada leiroi makhoi direct koi home government of Manipur loine advisor to CM direct deal tarokana moi saning mafam matam goine sena bada karigma makhalam tagi further restriction thamre thamju thamroi Uji Paugi Manunga Narang Likan Popi the Moigi me combator sepa Mari Manga Yang Popi the Taruk Karetama subject to correction Shero Lamkaida Sugunuda Aduga Torbung area da Punnoxi Paugi Manunga Adugumba Lamhenba Mission Prajada Nomi AK-47 M16 Senerga Sniper Senerga mission the attack to Gumba Kangu Matakoi counter defensive Moina Yumtabala Pamoin no Kapo Pen Halaga Kapna Moi Ujipa around Nimfugi Mayada
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ 34ꯒꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ प्रजा ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ngasi ayu pung 8 rom tarak paduaida Bisnupur district amadi Churachandpur district ke lonabada leiba Kamson Tampa Kuki village manakta Kukila loba singna nongmaina kaplakbada maitei ahum sire maitei ahum amana sokpadagi aruba fibamda laikanakre Tawdok aduda laikhidraba myoi ahum adude kumbi esige laingobidage kuman them Kennedy jai kunmanga apokpa laikhidraba kech iboyaima ACS ge wangu parking dage amom yaifaba jahi tananipan apokpa e ingoba Suknu esigi wangu pungjau makhongdagi thokjom niki atopaming nautomba chahi kuntranithoi apokpa ke surakawi aduga asokpa akum aduna wangu pungjau makhongdagi en novicha chahi kuntramathoi apokpa en indrajit wangu parking dagi mutum mani chahi yangkhai manga kumbidagi laikrakpam jonesbi chahi kuntramathoi apokpa el jotini hairi Tawdok ase ngasi ahing chawrangna pung aniga minit 30 rom tarakpa duaida kumbi SC Borayangbi Gram Panchayat ki manung chana leiba napat amadi tangjenggi chingya nangna leiba maitegi yum chani hena kukila loba singna mai tharakpadagi thokibani hairiba maitegi khul ani ase Churachandpur district amadi Bisnupur district anigi lona bada leibani Tawdok thokriba mafam asi Central Paramilitary Force sing leiba mafam ni kukila loba singna yum mai thare haibagi pau hek phangbaga ayupung Tadetrom tarakpa duaida Manipurgi tonga tongan mafam kayadagi maitei macha kya laktuna tawdok thokliba mafam aduda changsinaba honaki Matam aduda tangjeng khul maikaidagi kukila loba singna nongmai kyamarum kaplakpadagi changbang ngamkhide miyam aduna kumbi SC chandan pokpiga thangnana leipa Kamson Tampa Kuki village maikaidagi changnaba honabada kukila loba singna nongmai kapthorakpadagi maitai ahum adu laikhidabaga loinana ahum thina sokhibani ngasigi tawdok aduga mari lainana chandan pokpi khulgi praja amana phongtorakpada kumbi SC napa tangjeng khul amadi sugnu SC club organization amadi AC ani SC ga thangnana leiba Churachandpur district leiba kul singgi chief yauna peace committee ama semlaga yamna nungsi chanana leiminarambani adubo khanghodana ngasi ahing kukila lauba singna maitegi yum mai tharakwa horakpasi yamna nungaite haina mahana makha takhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯖꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ IRB CDO ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯀꯥꯔꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ IRB ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Ngarang amasung ngasige lonaba hingda fayeng umang mathak Freedom Hills ta khulngak leiba myoi ama kukila loba singge attack ta sire ama soklei kukila loba singge attack ta laikhidraba myoi adudi fayeng thumkhong tampak tagi angom pasanta atopa meng Dr. Jau chahi 18 apokpa angom ingoja kowi aduga nongmai maruna panbadagi hauze rims ta laikanaduna leiriba aduna fayeng ching khunau dagi angom premje chahi 18 apokpa angom ingoja kowi hairi Tawdok adu hakthengna uhoba kunja amana TOMTV da phongdorakpadagi Ngarang ahing nongyai matung pung amaga minit 30 taramdaida kulai achoba paiba kukila loba singna fayeng kul maningda leiriba Freedom Hills tamna changsilaktuna mafam aduda kulngak senaba sariba bunker post tamna atat akham leitana nongmai kapsilaktuna attack adu chatharakibani attack aduda angom basandagi hakchanggi saruk ayambada nongmai maruna panbadagi mahag mafam adumaktada laikhidabani aduga angom premchitna lengjumda nongmai maru ama panbadagi asok apan nangkibani mafam adumaktada santri taramba fayeng kulgi kunja amade
ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯁꯟꯗꯅꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯕꯪꯒꯔ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯈꯣꯡꯒ ꯀꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯣꯡꯕꯩ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯣꯡꯗꯔꯒ ꯄꯥꯛꯊꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯥꯛ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯠ ꯑꯈꯝ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯟ ꯍꯟꯕ ꯅꯪꯗꯕ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕꯁꯦ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯦ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ 12 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯌꯥꯔꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯞꯂꯛꯄ ꯂꯦꯊꯣꯠ ꯕꯣꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯅꯥꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯡ ꯃꯊꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯇꯠ ꯑꯈꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ 7 ꯁꯨꯕ MR ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ BSFꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ 12 ꯁꯨꯕ ARꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ 12 ꯁꯨꯕ ARꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯔ ꯉꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯔꯥꯖꯦꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12:23 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯖꯒꯥ 22 ARꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯏꯌꯔꯤꯡꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 22 ARꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ 22 ARꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯛꯇꯠꯄꯤꯈꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯛꯅꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ 4-ꯋꯤꯂꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ OC ꯑꯦꯅꯤꯡꯉꯣꯆꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ, ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯐꯌꯦꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯅꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯧꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯐꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ MLA 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟ
Ethics Committee dagi report lakpa ngairi haina Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.S. Satyabratana phongdorakli. Wafam ase ngasi Khongman Mangjil da laiba Oriental Club amasong Mangjil Maira Lamjing Lufna Sinduna Brahmapur Baigapati Laikai da laiba Speaker gi yumda memorandum pishin balakpada Speaker T.S. Satyabratana phongdokibani. Memorandum pishin ki ba da Speaker T.S. Satyabratana hai Union Home Minister Amit Saga unarubagi matangda Water Resources Minister Wangbong Nyumaina Paugi mifamama pangthokthuna miyamda marik chumna paudum kiba leikre Union Home Minister na phongdokiba wafam se ngakpa ngaktabra haibadudi hayeng Imphal da thunglaba matung yengminaba ama changi Governor na Assembly prologue tawdrabadi Assembly session koba yagani haina khali Indian Constitution ki rule da kari leibage haibadu yenglaga miyamgi yaifanaba thabak paikhanaba honagani MLA tarana tokhaiba administration ama talakpa se maram chadaba ama oibana masigi mayokta lepkani hiramasigi matangda paikhatpa yaba thabak kari leibage haina Privilege and Ethics Committee da thakre atuba matamda report laklaba matung makoigi mathakta action lokhatkani haina sumangna phongdoki tonganba administration ama tan masi aigi oiba mot bijau hairagadi masi akhoi yabhum thokte maram chadaba potne na khanjai aduna ai mandugi mayokta leijai haijege dai mamanda su interview mada pijagre masi makhoi mathakta akhoi social media da kaida myam yawkhre adui matungda khoi senior veteran politician ojoina ai oina thabirektana madugi action lokhotpa hogre mai thabak to pangthokpa yana ba Privilege and Ethics Committee madu thadagre moigi report thuna lakani adui matungina khoi kai do yagi yengje Kukilal hoba singna nungmai kapsilakpadagi police commando personnel ama yauna myoi mari laikidre nipana asuga panangkre tawdok aduda laikidraba sing adude salungfamdagi kech ojit chahi nifu manga Purna haitu pokpi laikai Thokchom Kiran chahi nifu taret Sengmai jindagi ningthauzam Momocha chahi kunmathoi Kakching Khunau dagi ningthauzam Gandhi chahi nimfuni aduga asokpa sing aduna Wangbal mayai laikai dagi sapam bisarup chahi Kuntramari Suknu Wapokpi dagi Mayengbam Gopen chahi nifuhumdoi Serau awang laikai dagi ke Manau chahi kuntra taret ke Taru chahi humfutara ke Ranjita chahi nifumanga Khangabok dagi Saikhom Phazaba chahi kunmathoi Sengmaijin dagi Oinam Napoleon chahi taranipan amade Suknu dagi Moirang Tempele chahi nifunithoini Napat Tangjeng Ahaluf Suknu amadi Serau dalaiba Maitei gi yum sing Kukila loba singna mai tharakpadagi Maitei singna kanba changlubada Kukila loba singna nongmai kapthorakpadagi Asi ana amadi asogapan sing asi yaukibani hairi nongmai kapnaba adu ngasi ayuk anganba pung anirom tabadagi haurakibani Haujiksu akan mamongda nongmai kapnaba leptri soklaba miyoi sing adu Kakchingda leiba Jivan Hospital da lemna first aid PK badugi manungda miyoi maridi sina purakle haina doctor na declare tauki haina posna makatari Nakal amaromda Kukilal hoba singna Cherogi yum ayamba mai thadokre loinana nongmai kapsinduna attack chathabada nupi ama angang ama amasung khunja anisu sokle hairi pressna phangba pawmagi matung ina Cherogda leiba yum ayamba Kukilal hoba singna mai thabada MLA K Ranjit ki mayum amade mahaki akoibada leiba yum kharadi mai thaba ngamkhide hairi Haujik Kukilal hoba singna kulasi koishinduna laikibadagi kunja sing yamna wana MLA gi mayumda changsinduna leiri kunja sing lauthoknaba ahenba police laglabasu Kukilal hoba singi position fana laikibadagi haujik faubagi oinade changbang ngamdana leiri haina posna makatari Chandal District ki manung chanba Langching Khulmayada Kukilal hobani chingna bus singna nongmai kapada Thoubal District Police ki commando personnel ama laikidre amana sopadaki Ras Medi City da laikanari Thodok aduda laikidraba commando personnel adude Thoubal District ki Purna Haidok Pokpi laikai dagi Thokchom Kiran chahi nifutaret kawe aduga soklaba personnel aduna Thoubal District ki Wangbal mayai laikai dagi Sapam Bisarup chahi kuntramari ni Presna Fangba Pawmagi matung ina Thodok adu ngasi ayok pung 9 kuntrarom tabaduaida Thoubal District Police Commando ki team amana Langching Khulda Kukilal ho Lup Singgi kadar khara leire haibagi paw fangbadage changsin ki team aduge advance team oina Thokchom Kiranna command tauba commando ki team ama Langching Khulromda changsinbada Langching Khulge main gate mapa yorpaduaida Kukilal hobani chingnaba singna nongmai kapsilaki Maduda Thokchom Kiran Langjumda nongmaina panke adu amadi Sapam Bisarufna oithangba khuta nongmai maruna panke Thokchom Kiran ki fibam ka hena sopana
Kakchingda leiba Jivan Hospital da Kudak da Pukatuna Laikanarba Matung Fibam Lushilakpadagi Rasmeti City Hospital da Pukalakpada Lambida Laikidabani Thodok Aduda Soglaba Sapam Bisaruf Rasmeti City da Laikanari Panbayabade Laikidraba Tokchom Kiran Ani Suba IRV gi Havildar Oibani Housingna Thoba District Police Commando da attest Tauraga Laibani Hairi Amarom da Langching Khul Mayada Tokiba Thodok Aduda Soklaba Myoy Adude Pangal Tabi Awang Lekai Digi Mayengbam Kironje Chahi Kuntrata Reni Hairi Presna Fangba Pawmagi Matung Ina Ngasi Ayok Pung Nipan Kamini Kuntrarom Tabadwaida Kukilal Hobani Chingnaba Singna Langching Khulda Numay Kaptuna Attack Chatharakpada Mayengbam Kironje Tabak Yakpigani Tabakta Panduna Sokibani Mahak Hauzik Aruba Fibam da Rasmeti City da Laikanari Thodok Adugi Matang da Mayengbam Kironjet ki Manau Nupa Mayengbam Somorjina Hai Thasigi Akum Dagi Haurakiba Irang Asi Haujik Fauba Lengang na Yengduna Leriba Se Pende Asigumba Thawang Asi Makatana Chata Hanbiganu Karigumba Makatana Chatharaglabade Miyam na Lamda Masida Lengak Leitre Haina Laukani Haina Magna Fongdoki Suguma thongse masi makata na sumte tathan bigano sathan bataragdi lengak se leite haidana miyam logani aduga sigumba thogang lo bangam daba miyam gi mihut oirega miyam gi punsi amade lan thum ngak bangam daba sugumba lengak se leibam thokte habase miyam na lawkani lawba haurabani habase akoi micham moina ai miyam akoi media gi kuthang da thamjari aduna asigumba kulai pai basing na sathari ba thongse mas india government na yeng le ba thongsi chu Manipur si India na kayo na ubno kulay ba iba kharap thammerega pagkap ta kapal laga micham miyam se loi hato ke hebra adu di India ki constitution ni karai da legre mase miyam na hangba yamna achouba wahang ma khakni aduna masi ki pakhum pi bangam daba ngasi ba pi bangam de state government na machung Manipur government ti akoi masana khangna akoi isai sana tawri ba thawdang do ma do thadok biu hai ba se miyam gi achep ba kholaw ne ba se khangbi Kangluf ani ki marakta thokliba irang asi mapung fana lakshin ge hairabadi state amasung center da lairiba double engine gi lengak asi pukchel khoijal tinana thabak tominaba mathau tai haina Manipur University ki professor Dr. Chinglen Maisnam na fongdorokli hauzik thokliba Kangluf ki rang asi atuba matam da loishinaba Government of India amasung Manipur lengak ta kari tauhaningi haina TOMTV na loba sangnai singi mota Dr. Chinglen Maisnam na hai Kangluf ki rang asina maram oiraga Kangluf ani gi marakta leinaramba thazaba dumangkre Masi nauhona amok hanjinaba honaba haibasi araibanate adumakpu tawdaba yadaba tawdang amadi oiri hauzikti iraknaduna leiriba miyoi ama mato karamna iraknaribano haina khanabagi mahut ahanbagi oina iraknariba mi ado kanbigedabane hauzik thokriba irang asi nemthanaba miyamgi pukning wakal fataba thoidongna matau tai madugi matung state amasung center da leiriba double engine gi lengak asina lokatfam thokpa thabak lokhatkadabani maraksida Manipur lengakna Government of India da irang asi loishinaba akanba pressure piba matau tai Government of India na so state lengak amasung atei leiriba stakeholders singa tanaduna thabak paikhalakpa chungani masida lengakna political will amaga loinana miyam gi damak masak thokpa thodang loba yamna mathau tai Thokliba irang asida chauna khut yawi hainariba suda leiba kukila loba amasung external force sing lakshin bahaibase Government of India gi mathoni maramaduna center na atubada khut thingzilaknaba lengak asina akan mamong da khonaba changi starasida hojik miyam gi mihut sing leiriba maramna irang laksin nabagi dama lengak na lawrakpa firepta center na su ikai khumnaba mathau tai center amasung state government animagna thabak tawminarabadi irang asi lakshin bangamlakani haina Dr. Chinglen Maisnamna makatana fongdoraki Maru na koi ki lengak maru central government ta yamna ai pressure pijaningi koi ki center na koi ki leiba thoiba thodok sidai da haktheng na koi ki masi intervene to bo orgadi intervene to ba hajabista koi ki madu president rule gumbagi wafam dinate state siga koi consult tor kanda ate stakeholders si koi consult tor kanda maduda koi yamna proactive over role with strong political determination leragadi sukjoidna koi irang si masi election bajai ngamni na kale maram de huji koi irang si da thokpat chenari ba kambu haitare koi gi su ade masi su kambu si masi aduga mari leinei adaga mari leinei mayam su haire adegi mapal gi external forces mayam gi
मदुगी कांबुगसु अखोइगे नेक्सस लेबगी वा नचिंबा मयाम हाइनरिबा मयाम सिना ताइदी करिनो हाइबा मतमदा हौजिकसे तसेंगना सोल्यूशन जिगे अखोइना उपाय अमा थिरकपा मतमदा सेंट्रल गवर्नमेंट की यामना चौबा हेनमा मदु मथौ ताइ हैना अय अदुमाइना थमजगे उरिपोक एससी के एमएलए केस रघुमनी की युमदगी कापथुरकपा नोंमै मरुना पानबदा मियोय अनि सोकले कोइसाउनरबा मियामना एमएलए रघुमनी की युम अमंग अता थोगनख्रे थौदोक असे ngasi numit yungba matungda ACSC की मियामना हौजिक थोकलिबा कांगलुफ की रांग असिगा मरी लैनना एमएलए की ओइबा फिरेप खंगदोकनबा एमएलए उनबा चंगबदा थोखिबने ngasi numit yungba दुवाइदा उरिपोक अपुनबगी मियामना एमएलए उननबा एमएलए की युम ममांगदा ngaiduna लेके मतमदुदा माकी स्कोट सिंगना एमएलए उनब यारोय हाइरकपदगे ngaihak mungnaba thoki adubu ikhang khangौदना एमएलए की युमदगी नोंमै कापथोरकपदा उरिपोक खाइदेम लाइकाइदगे थौदाम मनीगी मचानुपा थौदाम रोशन चही 38 अमसुंग उरिपोक सोरबोन थिंगेलदगे सलाम रोविया की मचानुपा सलाम फिलिप्स चही 19 नोंमै मरुना पांदुना सोकी थौदाम रोशनना फाइगंदा नोंमै मरुना पानबदगे हौजिक राजमेरी सिटीदा लायेंग चथरी अदुगा सलाम फिलिप्सना खोंगमित्ता नोंमै मरुना पानबदगे रिम्सता लायेंग चथरी नोंमैना पानबदगे मी सोकले हाइबगे पाउ ताबदगे कोइसाउनरबा मियामना एमएलए केस रघुमनी की युम अमांग अता थोगनखि हाइरि नाकल अमरोमदा उरिपोक एससी के एमएलए केस रघुमनी की युमदगे कापथोरकपा नोंमै मरुना पानबदगे हौजिक राजमेदी सिटीदा लायेंग चथरिबा थौदाम रोशन की मनाउनुपा थौदाम जैक्सन हाई उरिपोक एससी के एमएलए केस रघुमनी का उरिपोक की अपुनबा मियामगा वारी सानानबा चंगबनी मतम अदुदा एमएलए की युमदगे नोंमै कापथोरकपदा मखोय अनि सोकपनी ACSC की मपी मपा ओइरिबा एमएलए की युमदगे नोंमै कापसेंदुना अशोक अपन यावखनबासे कंडेम तौवी हाइनसु महाना मखा ताकी अखोई एमएलए सरगुमनी मयमदा चंगुसे मैम अखोई अपाम सपोर्ट तौबीना चंगुबने चंगुबदगी अखोई गेट से लो लेबदगी खा अखोई मुंगनब खरी थोखर माले थोपसेद मनुंदगी नोंमै कापथोरकपदगी अैगी यामसे जी फाइगंदा पाले नोंमैना अदुगा अखोई इनाउपा चुसु मथिंगेंदे अमसु मखोंदा सोए हौजिक अदुगा अतोपदी क्या सोपनो खंदे नोंमैसे याम कापैजे मरु यामदबदा 19 ट्रॉमदिंग चांगमनि कापैजे अदुगी मखा ताबदिसु अखोई जो चले लेकाय म्यामदि अखोई मेरा पाबी इमा इबेन म्यामदि लेहौरिबने अदु कैदोमन खंदे अदुगा अखोई दी चमचमना वाइसनाजे तौरि म्यामसे अखोई मपुन मा ओइना मंगोंदा हाइजब चंगुबने अदुदा सोइब थोसे याम नुवाइजदे अखोई सिगी पोसे ना मसान अमतंग कई मरंगेनो कईगिनो असमा कापथुरिसे हाबुतुमदे अखोई आइजो हाइबम गमदे मयामना तौजराने लेकाय म्याम हल म्याम मणिपुर की हौजिक थोकलिबा कांगलुफ की रांग असिदा एमएलए अमा ओइरगा तुमिना लैसिली हाइदुना सगोलबन एससी की यामलबा मियामना आरके इमोगी मयुमदा थोमचिनख्रे मियाम अदुना एमएलए उननबा ngaiduna लेरिंगैदा पेट्रोलिंग लाकपा RAF के कांगू अमना रबर बुलेट अमदी टियर गैस कापसेंदुना मियाम अदु तानखाइना बहोनकी अदुबो मियाम की साफुना कनबदगी RAF पर्सनल सिंह अदु मफम अदु थादोगलगा चटकी अमरोमदा पाचोय एससी के एमएलए सापम कुंजकेश्वर अमदे कैसामथोंग एससी के एमएलए सापम निसिकांत की युमदसो यामलबा मियामना थोमजिनकी नाकल अमरोमदा तिदिम लंबी की तोंगान तोंगान मफम सिंह अमदे इम्फाल जुरिबाम लंबी दसो मियामना लंबी थेंगदुना खोंजंग चंगसिनके खोंजंग की सरुगम ओइना लंबी द लाकपा आर्मी की गाड़ी सिंह अमदे सेंट्रल पैरामिलिटरी की गाड़ी सिंह मफम अदु फावरगा चढ़नकीदे क्वाकथेल ट्रैफिक पॉइंट कैसामपात होदाम लेरक मचेन सगोलबन तेरा बाजार उरिपोक सिंगजमैना चिंगबा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा खोंजंग चंगसिलिबा मियोय सिंह अमदे सिक्योरिटी फोर्स अनि की मरकता अकन ममोंगदा मुंगनखी ngasi ayo pung taruk makhairom tabaduaida yaingang pokpida Imphal East Police Commando gi personnel ama lathot bomb na panduna sokpadagi Rasmedi City da laikanari hairi soklaba police personnel adude wangkai amu leirak maihofam lampaktagi wangkai mayum Johnson chahi kuntrani hairi press na phangba pawgi matung ina ngasi ayo angan bada yaingang pokpida Imphal East amade West District ki commando gi team ama changsin ki मतमदुदा सखंग दबा कुकिलाल होबनी चिंगनबा सिंगना लैथर बॉम्ब याउना नोंमै कापसिलखी मदुदा चांसन सोखिबने महाक हौजिक राजमेदी सिटी दा लाइकनरी हाइरे अमरोमदा ngasi नोंतिल पुंग मरी रोम ताबदुवाइदा सबुंखो खुनौदा मफम अदुगी अकोइबदा लैबा चिंगदगे सखंग दबा सिंगना नोंमै कापदा बिचम अमा सोकरे सोकलबा मियोय अदुदे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तेलो ममांग लेकाइदगे एलांगबम आर्नोल्ड चही 19 दोइनी हाइरे महाक हौजिक राजमेदी सिटी दा लाइकनरी हाइना पासना मखा तारी
Pre plan tawduna changsilakpa khongjang michamna khangbangam loi madu senanaba lakliba Central Military Force singna thamoi sengna thabak tawdabana ngasidi irang ase thokhanbani haina Krai SG MLA su oiriba Cafen PD Minister El Susendro na fongdokre hauzik thokliba irang asiga mari lainana Krai SG MLA gi oiba stand miyam da khangalu haina SSC gi tongan mafam dagi lakpa miyam na MLA gi mayum da thomjin kiba duga mari lainana Minister Susendro na hai thokliba irang asida miyam na lenga kasi thazadabagi chang hengalagli ba se hengatfam thoi masi pumnamak security na sincere oina thabak tawdabadagi thokhan bangaktani hayeng lakadawriba Union Home Minister Amit Shah unaduna irang asi loishinaba khonagani irang asi ngasi hayeng asida loishinaba chinga tainaba tampaki mafam singda mathakdagi nongmai kaptharagriba ase thengnanaba chingdasu operation sathaba mathau tai haina mahana makha takhi Lengakta thajadaba henkalai bai maramje yam chume adubu pre plan tawba kangu kharana jati ama hanana bo honara po matamda madu khangdaba madu udaba khara lairiba mi kharana madu ubigadaba mi khara lairiba isam samna smaina sum am thodom tawdore haibaje akhoi micham parjana khangoeba madu khangaduido kanana no madu da bhab tabiyo madu khangado mi singduna losalaga khoi jati se karigumba khara tawningbagi wakhalonda ubadagi favorism laibadagi masi punamang tholaine aduna sincerity of the security sincere oidaba security na maduna maram workana na si akhoi praja miyam singna akhoida thajaraktamne haje ai sida haininge aduna hojikti akhoi praja miyam singna su thajadriba pose akhoi isa yauna akhoi isa chana akhoi tangai phadana akhoi mateng pangna bagi pandam bo akhoi lepa abne marak thadna aten break amadang lominasi ISO certified oiraba training academy amadi treatment center amoiriba Dharma Care Aesthetics Academy da makhal kya gi certificate course hawzaragani amadi treatment kya gi service supijari Dharma Care Aesthetics Academy da fanghanjari ba service singdi microblading eyebrows BB glow face whitening full body whitening hydra facial chemical peeling nose filler lips filler chin cheek augmentation botox PRP hair regrowth treatment, acne and acne scar treatment, melasma treatment, mole removal, laser treatment, fat reduction treatment, asinaching bani. Akupa marol kidamang asi maglengsin birau Dharma Care Aesthetics kwa kaithel soibam laikai near Photon Higher Secondary School Imphal West. Contact number 6909 473 331. Break matung miyam utaram nokchari makataba pau pisari Manipur gi apun bagi saktam kaige da wafam laklabade miyam na chatpa maikaida miyam ga loina na chatkani haina nauria pakhang lakpa SG MLA SKB na fongdokre wafam ase ngase Manipur gi tongan mafam singda MLA masamag yauna irangi fibam yangsin ba chatpaga mari laina na fongdokibane kongchara dugi mangoina na pangthokpa Paumi Singa Unabamada MLA SKB na mahaki oiba fire fongdokladuna hai hayeng lakadoriba Union Home Minister Amit Shah Manipur gi irang ase atubada lakshin bangamba amade Manipur gi integrity da soktaba oshanu furup kaya puna hingminariba Manipur gi apun basaktam kaihan bayaroi karigumba ACSC gi amade lamdamasigi miyam gi apambagi onataina bada laktuna Manipur kaigada wafam laklabade miyam na puba maikaida saruk yaduna miyam ga puna chatminagani hainasu mahana makata ki Ahak sarkargi mihut ama oina aina pamjaba aigi oiba wakalomdi aikhoigi leibakta ngasi aikhoi punna ngasi khunda leitaraga leiminarakpa mahiroldagi leiminaraba aikhoi amaga ngasi adugi ngasi nungainadaba nuksinadaba tholakpase masi yamna thamoi sokna nungaite hitang aikhoi wakhan munna khanthaminarakanda aikhoi amata oina sakpham kaidana aikhoi apunbo oina amtang leiminasi hayengi lakaduriba magi warol magi karmaina kari mawong ulakpage haibadugi condition du aikhoi khanga kanda adugi matung tarakpada ai tasengna afaba step akhoi leibaki afaba kaidanaba mawongda tawbira agadi yamna phagre aduga karigumba sigi tayon na baromda oina thogla agadi tasengna aigi prajana chatpa maigeida ai adumakta khongthangba yaujagani
Lengang kukila loba sing terrorist ni haina lauthokiba amadi state force sing khut thanaba ayaba pikre hairiba wafamasi lebak miamgi laibak phabani haina kokomi ki coordinator Jitendra Ningombana fongdokre wafamasi ngasi uripongta leiba kokomi ki officer pangtokpa paugi mifam amada mahangna fongtokibani paugi mifam aduda Jitendra Ningombana hai Hauzik Manipur thokliba kangluf ki rang asiga tampaka tainaba chingi mafam singda kuki terrorist singna chatharagliba thawong asiga tongan bani maramaduna makoi terrorist ni haina lengangna lauthokuna makoi gi mathakta action lawnaba wafam thamlagliba asida miyamna su support tawbiduna amaga tokhai tanabagi wakhalon thadoktuna kuki terrorist singna changsilagliba lanasi amata oina thengnaminaba matam oire haina mahakna makha taki khulai matik sana paira bu kangbu mayam singsuno miyam da hanjan nungoi kapakpa madu nadna yum mayam mai tharakpa miyam loina muk unare pumna maksi ururakanda hojik leiriba khoi ngasi lenga asina haibadi manipur government ki da ngasi cabinet ware pum logduna lauktoki bo fom kuki terrorist haiba wai lauktokrabani na hairiba kuki terrorist sing sigi matakta ayo bi thakta khut thanana bagi damukta state ki leiriba forcing da sinekre haiba wapum simag akoi mi leibiri ba mi miyam sing kidamukta de laibuk pabani aduna hairiba matang si yorpu matamda lengang da lauktoki bo fom adu thabakta athuba matamda pangtok pirakna bagi damukta miyam gi mot chijal sinjaraga lengakta apil tokjari Starasida Hojik Thokliba Irangasi International Agency amana sponsor tawba natrabadi ngasigi ase yongna kangadaba natte oiragliba fibam ase thengnaba ngamnaba maitei gi oina maitei fambai semlei apunba maitei gi lanjang hauragani haina maitei fambai campaigner ningthauza lanjana fungdokre wafam ase ngasi JN Dance Academy da pangthokpa maitei fambai sembagi thoramda ningthauza lanjana fungdokibani Maitei Pambai Sembaga Mari Lainana Ningthauza Lanchana Hai Thasigi Ahumdagi Starasida Thokliba Furup Anige Charang Nabasi International Agency amana sponsor tawba natrabadi ngasigi fibam ase yawna kalam loi Maitei Furup ki oinade kanbina naba kanasu laitre Center dagi thorakliba force singnasu Maitei da onsinduna tawheidaba thabak kaya tawraklabanina Maitei ngaka tawriba se kanana no ngasi nauna semliba Maitei Pambai asida handaki ra ngasina Shokhalaba Chingyada Taba Kulsingsu Sarugyari Maitei Kanabagi Damak Maitei Sing Punsinduna Tabak Tauba Matam Oire Maitei Gi Lairiba Kulsing Gioina Waref Lobagi Matam Natre Apunba Maitei Gi Waref Loduna Lanjang Changsinba Matam Oire Haina Mahana Makatana Fongdoki Karigino, am sathine ethnic conflict sponsor to bidi basi karigino. Why the government is sponsoring Haibani? Is that sponsor man but thawong the tori basi? It should be clarified by the government. By the government, Maitei singi matakta state na kari dogbagi haidibal lana se tawrok liba no haibado yam tuna clarify to tai natragadi Maitei as a whole akoi future che kanam tana defend to ngamdrabanina. We should decide to defend ourselves. Akoi san isagi defend to na hona jagani, then we have to decide our own future. Akoi kamain tawgadagi se warep na bagi matam dunia khalakanda Miyamgi oiba Maitei gi oiba ahanbada Manipur da laiba puruk khudimakchu akoina unajarakanda Manipur gi oiba parliament amasu soidana phamjagani aduga haibadugi mamangda Maitei hauji phawbadi victimized tawribase Maitei specific oirabanina Maitei singi da muta ngangbi na loop amata lek tabadagi Maitei singi oina chongthokadabni Maitei first haibasida akoi thokjarakpani Tungan Maikai Lakpa Masing Yamlaba Miamna Ngasi Ardian PR Minister Y. Kem Chan Unanapa Lakpada Police na tear gas kaptuna tan kai kre Ngasi Singzamaigi tungan mafam sing dagi lakpa nupa nupi kyana Holau kya lauduna Yumnam Laikai Leiba Minister gi yum tamna laki Singzamai traffic mapada Police na thatke edubo Masing Yamlaba Miamna Tangkag naina changsinduna Minister gi yum mapa fauba yoraki Mafam aduda Miamna Minister Unagi Haibada Police ka ngaihak ningai sandanaki Yanaba Purakpa Ngamdabadage, Police na tear gas cell kya kaptuna Miyamadu tan kaiki. Indian Army Hankro Starasi dagi Kabo Belly Pito Kibadugumna Hauzik Lairiba Manipurasi Machet Tana Tugainaba Santana Celebra Haina Kaitel Fambi Ma Singna Hanglak Pagaloinana Tok Liba Todok Singase Kangsin Usinadana Lairabade Manipur Mai Hauna Chaglakpa Quiraroi Haina Ima Singna Section Wathamlakli Wafamase Ima Kaitel Temporary Market Sinduna Infalgi Temporary Market of Famgiba Santigi Mifamda Fongdokibane Wakan Mifam Aduda Stop Burning of Houses We Want Peace, Stop Gun Culture Haina Thaba Placard Kya
पाइखिबगा लोइनना इंडियन आर्मी लौथोखो अखोई शांति पामी हाइबा खोलाव क्या लाउकी मिफम अदुगी मातांगदा वांगांगलदुना रोड साइड Bandar Welfare Association ge advisor Kumukcham Ibeton hai tasigi tang akumdagi starasida thokliba furuki rang asina miyamda chauna kudong chadaba mayongna hale Indian Army yauna center na tharakliba security force singasi starasida santi purakna brand natraga atopa furupta tongsilaga maite awaba pinabra haibagi achoba wahang lakle karigidamak security force singna yum mai tharaglibano makoigi nungda leiba agenda karino hainasu mahangna fongdoki mifamaduda saru yakiba protester amana fongdorakpada starasidagi kabo beli pithokiba dugumna hauzik lairiba starasigi apunbagi saktam thugaiduna manipur machet tanaba silabra haibagi chingnaba leire tanfam asida luchingba singna tumina leshin bana watoga sigi warosin purakpa ngamloi santi purakpa ngamloi daba peace committee kyada miyamna thazaba leirakloi hainasu mahangna makha taki Manipurgi mapi mapa oiriba khoidi makhoida wakapena tana kaisu upai lete aduna athuwa matamda irang asinemanduna wana lanjendra riba miyoi singsisu mafam chana mai mafamda hanjil hambiduna santi pora hambiyu lenga pairiba isa singda athuba matamda Manipurgi irang asia loisil hambiyu amaga ma khana saina bahana sunaba se loisil hanbiyu natrabadi Manipur reiba nupi mayam sina haura agadi yamna sawa lanjao mu orakpa yai haibagi akiba sulai sida so yamna waraba sida makoina India government nga sibo khoi yengbi da ba haibase aduki bating nungaite awaba taron miyam jigida mangda moina khandri maram kai gino pen ngasi santi gi mi pham phammi base miyam da akhoi punama ke santi oina leina bi peace paujin senja bachida masidai da makoina ma yarak da ba tholok taragadi akanba akhoi gi nupi gi oiba kai thens de gi horok pa lan phamai base matam supada itihas na saki orga lairabane duna akhoi de gi horok pa lan sin maram oraga mairi mai ja oraga ne duna central government na matik sana ma pham sana ma khoi na yengbiu central government na hajibok tumina laithok pa ja akhoi songpam pam jade Lamdam asigi apunbagi saktam kaibe yaroi haiba yauna tongan ba demand kya yauba memorandum ama ngasi Wangkai Assembly constituency ge MLA Thangjam Arun Kumar da ACSC ge miyamna pisinkrai ngasi nungtil ACSC ge tongan ba mafam dagi lakpa miyamna Jingmairong da leiba MLA ge mayumda laktuna MLA ga wari sanaraba matong memorandum kushinaki memorandum pisin badu gi matangda wangangladuna MLA na hai थोकलिबा थौदोगा से यामना लाइबक थिबा थौदोगने यामना पीकिबा थाजबना मांगदा थमलगा थबक तौगनी थोकलिबा थौदोगा सिना मरम ओइरगा लाइकिदबा अमदे सोकलबा सेंगिदमक नुंगाइतबा फोंदोकचरी वाथोगा सिगे वारोइसिन पुरगनबा लेंगांगना अंगंबा थाकता होनरी मियामना पीकिबा थाजबा मांगलोय हाइकी सिगुम्बा चिरिबा तंजासिदा होय मामागी तोंगान वाखलोंदे लैरंगनी अदुबो आइगी वाखलोंददी आइ सामक हेक्ता surrender tawduna resign tawbududi madu ai mai thirena lobuga madu ai nungaijadaba aduna ai haujo jikide ai miyamna piriba ngon piriba pangan sakti sisna kanda ai haujo lairiba territorial integrity kaidana ba adu separate administration laktana ba ai angam bathak tai hona jagani aina ai miyam phomda soi tamjari Manipur kaiba yaroi Manipur gi damakta ai samak thawai haksang yauna thadoga thawai phabu thaba ngamgani haiba wafam sei miyam gi mafamda ai tamjari aduga koi miyam punna koi Manipur convenacy koi miyam punna chaminaraga koi amata oiba ai koi gi unity njen manabagi adunga pangal duna Manipur convenacy aina ai miyam mafamda ai tamjari Manipur ki irang laksin abalaki ba paramilitary force singna suda leiba lalhoba sing laksin bangam driba karikino makoi lagliba si irang laksin nabra natraga maitai hadabra haina RPI atualege National Secretary Maheswar Thonauzamna fongdorokli wafam ase Manipur da hauzik oiriba fibam asigi matangda New Delhi gi mafam amada pangtokpa paugi mifam amada fongdokibani mifam aduda Maheswar Thonauzamna hai irang ase laksin naba center dagi thazilakpa ahenba force singna maitai khul sing Question do not Hamlaga, Kukila Lobo Singna, you may taba, RAF Force personal Akumna, Chekonda may tanaba Konarambasi Angakopoi, a Sigumba Tawon Kasina, Manipur Miyamna, Makoi the Tazabangam Dre, Masipumna Magasi, Atubada Loishinaba, Hey, Manipura, Lakadoriba, Union Home Minister na Kudakta, Su Lotopiu, Haina, Mahagna Makataki. It is flashing in national media that the violence is decreasing day by day, but it is increasing. On the contrary, it is increasing day by day.
पहले जो हुआ वो वायलेंस था, वो 3rd मई में जो हुआ, 4th मई में हुआ, वो अलग बात है। अभी सेंट्रल फोर्सेस ये सब आके उसका सब फोर्सेस भेजने के बाद, आर्मी चीफ भी मणिपुर में है, ये सब होने के बाद भी इतना घटनाएं घट रहे हैं, इतना दिन हो गए हैं कि ये लोग सू मिलिटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसका हम लोग क्या क्या समझे? आई अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी उसके भरोसे हम लोग रह रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर निकल जो आ रहे हैं, उस पे स्टेप लिया जाए जल्द से जल्द। ये सू मिलिटेंट्स को सस्पेंड कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, और एनआरसी लगा के इंप्लीमेंट करके दूध पानी का पानी होकर कहां से ये लोग आ रहा है इसको रेक्टिफाई कीजिए। खुदलाई पाइबा कुकिलाल होबा सेंग चिंग दगी कुमथरकलगा नोंमई कापलकपदगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की शिनाम की मियाम लांजेनरुरे मफम अदुदा चंगलकपा इंडियन आर्मी माइके अदोम की मियाम ना थिंक्रे थौदोग असिगा मरी लेनना सिनाम दगी नुपी अमना टॉम टीवी दा हाई गरांग नुंगथिल पुंग मरी रोम ताबदुवाइदा सिनाम की चिंग दगी कुकिलाल होबा सेंग नि चिंगनबा सेंग तंपाकता कुमथरकतुना नोंमई कापलकपदगी मियाम लांजेनकी नोंमई मकोन हेक ताबगा मसिंग थिंगमद्रबा इंडियन आर्मी क्या लाके अदुबो मियामना इंडियन आर्मी दा थाजबा लैतबदगे माइके अदोमगी मसिंग यामलबा नुपी क्या थोरक्तुना इंडियन आर्मी चंगबा यारोय हाइना थिंके इंडियन आर्मी हेक लाकपगा कुकी कुलाई पाइबा सेंग चिंगदगे कुमथरक्तुना युमई थाबगी थौदोक ततना थोकली मियाम ngakpi roidaba amade hena irang chauthoknaba lakpa oirabade indian army seng yum da hanbikro amuk hanna lakpiraganu haina so mahana makata ki प्रजा मैम से वाब हौनंगै वारे हुजिक थबक सुबा चटपा यात्रे थबक सुद्रबनिना कराइदगी चानी अदगी सिगी मतांगसिदा अखोइगी लैंगाकना मिजेंग चंगगा अखोइगी सिगी यानबा तंग पोरगा प्रजा मैम से तंग दु लैताना लैहनिंगी अदुगा तसेंगना ngасai अखोइना पुंग अहुमदा युमदगी लांजेनरपगी टाइमिंग सिदा पुंगाइ फादे सिगी आउटपोस्ट मनाक्सिदा मोय आर्मी गाड़ी थौजलपना हाली सि मोय मसेन मनुंगा पाउ फाउनरगा अखोइ प्रजा मैम से वाहनगेना तौबगी वाखलोंजु अदुमाइना खनै अदो अखोइ तसेंगनदी प्रजा मैम से याम वारे वाब हौनंगै वारे सुमाइना लांजेनदना लैबजे अखोइ नुपी अंगांग लेबन जाबन खंगदे पामदे तसेंगना आर्मी से अखोइ सुंचंग जंगहन बिरक्तबा सिनि अखोइना पांजरिजे हौजिक थोकलिबा कांगलुफ की रांग असे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अतुबदा वारिसन पुरकनबा होनगदबनी हाइना नॉर्थ ईस्ट पीपल ऑर्गेनाइजेशन निपोगे सेक्रेटरी जनरल एल इबोम चाना फोंदरकली मणिपुर प्रेस क्लबता पांगथोपा पाउगे मिफम अमदा एल इबोम चाना हाई हंदक थोकलिबा वाथोग असे फुरमशल गी मरकता थोकपैरांग नते कनागुंबा खरगी थवेन सिन्ना अतमनना थोखनबा थौदोक अमनी हौजिक सुदा लैरिबा कुकिलाल हौबा सिंग असिगे लुचिंगबा सिंग असि म्यांमार गे सिटीजन गाक्तनी मखोइना मफम असिदा लागलगा स्टेटस सि थुगाइनबा होनबनी मरम अदुना सेंटरना हिरम असिदा अकनबा थबक लौखटफम थोई हाइनसो महाना मखा ताकी नुंगतिगी युम मई थारिबा नोंमई कापनरिबा से तंगदु लैताना लैबगिदा थौदोक थोफमदा नोंमदा फावबा चतना पाउमी सिंगे ममांगदा लेमना फमलगा शांति पुरकले हाइबदुदे लुचिंगबनी हाइबदा इकाइजे हाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुखाव माइकेगी मियामना पेंदबा फोंदोरकले थासिगे अहुमदगी थोकपा होकिबा कांगलुफ की रांग असिगे मखा चथरपोइना पुखावदसु खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी लालहौबनी चिंगनबा सिंग याउना कुकी फुरुक की नुपी अंगांग खुबना लागलगा साधु लंपाकता लैबा मैतेगी युम मरी अमदे हाना मै थादुना अमांग अता थोगनख्रबा दोलाई थाबी मनुंगे मैतेगी युम सिंग मै थाख्रे सिक्योरिटी फोर्स सिंगसु खुलाई कुकी खुलाई पाइबा लालहौबनी चिंगनबा सिंगना अकन ममोंगदा नोंमै कामनखे थौदोक थोफमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी ना लुचिंगबा स्टेट फोर्स के अहेनबा फोर्सिंग लाक्तुना थोकलिबा इरांग येंगसिनखे टॉम टीवी ना थौदोक थोफमदा हक्थेंगना चतुना येंगलुबदा कुकी लालहौबनी चिंगनबा सिंगना लै हाइरिबा चिंग अदुदगे नोंमै कापथोरपगी मकोन ताखे लोइनना अयुक्ता मखोइ लाक्सिनबा बॉम कापखिबगी चिंगदा मैखु कादुना लैबसु थेंगनरखि कुकीगी यामलबा मियाम अमा नौना अमोक मैते खुलतमना लागे हाइबगी पाउ फंगबदगे पुलिसना टॉम टीवी की पाउमी कांगबु साफगदबा मफमदा लैनबा खंगलकपदगे मफम अदुदगी लापथोरपताकी पांगैदगी पुखाव फावबगी लंबिदा माइके अदोमगी नुपी सिंग थोक्तुना इंडियन आर्मी चंगलकपा थिंगबसु थेंगनरखे इंडियन आर्मी हेक लाकपगा युम मै थाबा याउना इरांग थोई अतोपा फुरुकता इंडियन आर्मी ना मतेंग पांगसिले इंडियन आर्मी थाजदे इंडियन आर्मी हनख्रो हाइबा खोलाव क्यासो लंबी थिंगलिबा नुपी सिंग अदुना लाउकी थोकलिबा थौदोक अदुदा हक्थेंगना थेंगना हौबा खुनजा नुपी अमना फोंदोरपदा
ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯔ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯈꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯑꯉꯝ ꯇꯧꯅꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯉꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯁꯤꯅꯦꯗ ꯏꯃꯥꯡꯒ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯤꯔꯕꯅꯦ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯒꯩꯔꯣꯟꯗꯁꯨ ꯊꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯇꯨꯂꯝ ꯑꯔꯥꯞ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯣ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯆꯥꯔꯝ ꯊꯛꯂꯝ ꯈꯪꯗꯔꯦ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯁꯨꯗꯦ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯨ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯈꯕꯔꯗꯗꯪ ꯉꯥꯡꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗꯗꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯣꯡꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯣꯡꯇꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯎꯗꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡꯖꯤꯔꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯐꯣꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯃꯣꯡ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡꯖꯤꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯀꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Kuki Students Organization, Zumi Students Federation, Mar Students Association amadi Mijo Jirlai Polna Manipurgi Konung Imphal da base toba media firm singe mathakta sirakliba maralasi All Manipur Working Journalist Union Amjo Editors Guild Manipur amadi Manipur Hill Journalist Union na hakchina lawi haina Union ahum asigi President na thadorokpa Cherola mana fongdorokli Cherola sina hai lamdam asigi media firm sing da michang miral nai haina Maral sirakliba si aranbani Maramaduna media farm singbo ban tobagi khongthang asi handokadabane media house amana paw fonglakpa matamda pendaba ama leibagi su organization natraga miyoi amana hektamak asigumba khongthang ama lokhatpa asi yamna toisilakle karigumba pendaba leirabasu amju easiam amadi MICU da laktuna mathau tarabadi semdok semjin amade chumthokpa yai madugi ona tainabada tampakta mathau tauriba media house singbo ban tobagi khongthang asidi Pau achum arangi khak natana manung khuchinba lalung ama changsilakpagi mami chauna dari maramaduna mahairui luf mari asina lauriba khongthang asi handokpiu natrabadi Press Council of India yauna Central Government da paumi singge ningtamba ngakpinaba wakat thangalagani haina cherolasina makhatari Chahi khudingi pangthoktuna lakpa Mairapaibi numit ki thauram ngasi Mairapaibi numit observation committee na sinduna kai da laiba Mairapaibi ihaugi matamda haikat laikat tamduna pangthokre All Manipur United Club Organization amukoga loinana Mairapaibi numit observation committee na thobu oiduna pangthokiba thauram aduda lamdam asigi tongan-tonganba Mairapaibi lup singi mihut singna Mirapaibi ihaugi mitamda haikat laikat tamki Thauram aduga mari lainana Mairapaibi numit observation committee gi convener Pm Manipuri hai kumjali singamaga chamapan marifutara dagi hauna ngasigi numit asi Mairapaibi numit haina pangthoktuna lakpani numit asiga mari lainana handak lamdam asida thokliba irang asida mayum makai thadoktuna tongan mafam singda lanjinaduna leiriba miyoi singbo changjafam piriba singbo Mairapaibi singna ikai khumnaba udli ngasi lamdam asida thokliba irang asi suda leiriba kugilalhauba singna thokhanbani Manipurgi saktam kaibi yaroi thokliba irang asina Mairapaibi sing khangba ngambagi pankhei lankre suda leiriba kugilalhauba sing lamdam asida leibiranu haina mahangna makha takhi Si tanana leidariba khoise achom akoina chum henjalaeba mama obi singje koi pede aduna chu tapadoi takro Indian army go back Indian army go back
Irang Sagaliba Kukilal Hoba Singh Center Amadi State Lengangna Kyam Kuina Yoktuna Amade Kankhatuna Thamgadoribano Haina Southeast Asia Cultural Organization Sikona Hanglagli Sikona Thadurapa Cherolamana Hai Maitei Kaptana Puning Fatharaga Kukilal Hobanade Ngaihak Laitana Maitegi Yum Thiduna Maithari Amade Pamdaba Todo Kya Thokali Tongan Mafuru Kayana Iranga Si Loishinaba Amade Tangdu Laitaba Mahosagi Punsida Hanjinaba Tumba Chaba Kangdana Honari Adubu Masigi Mayokta Irangasi Adumak Maka Samthaduna Leire Suda Laiba Kukilal Sing Amade Lamhen to Hen Basing Mapung Fana Muta Trifauba Irangasi Lakshan Bangamloi Haina Cherolas Namakatari Arubada Marubapa Mohana Hauzik Thokriba Irang asigi yenglaga Manipur Police ke personnel sing district amadi masa masa gi jurisdiction lana chatpada athingba leitre haina Chief Minister N Birena phongdokre Kukilal Hoba Singna Chathaba attack ta Manipur Police ke commando ma yauna maitei nipan sire kaya amana sokpadagi aruba fibam da laikana kre Tokhaiba administration ama taliba MLA taragi mathakta action lokhanaba privilege and ethics committee dagi report lakwa ngairi haina Manipur Legislative Assembly gi speaker T.S. Satyabratana phongdorakli State amasung center da lairiba double engine gi lengak ase pukchel khoijal tinana thabak tawminaba mathau tai haina Manipur University ki professor Dr. Chingren Maisnamna TOMTV da phongdorakli Amadi Uripok SC ki MLA case Ragumani ki yumdagi kapthurakpa nongoi maruna panbada yoi ani soklei koi saunaraba miyamna MLA Ragumani ki mayum amang ata thogankre Matasida Times of Manipur ge Manipur News Passenger Mireng Tabiriba Pumnamako Amuka Hana Kurumjari